vanaand. Die NCC-leier Fadil Adams se betrokkenheid by IDAC onreëlmatighede behoorlik onder die vergrootglas geplaas by die Madlanga Kommissie. Die ANC plaas raadslede en personeel van Knysna munisipaliteit in plek van veiligheid nadat nog 2 mense gisteraand doodgeskiet is. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die leier en LP van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het toegegee dat hy deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie gebruik was en gewillig was om die eenheid te help om sy ondersoek teen senior beamptes van die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid te loods as deel van die sogenaamde projek afleiding. Adams se artikel 27 verwysingsverklaring is die spulpunt in IDAC se ondersoek teen senior misdaad-intelligensiebeamptes wat intussen skerp gekritiseer is oor beweerde onreëlmatighede. Die kommissie wou bepaal hoekom daar 2 beëdigde verklaringe van Adams was, terwyl hy meen hy het net 1 ingedien. Someone has altered this thing. I don't know why. I don't know how. Dit het verder aan die lig gekom dat Dylan Perumil, die geskorste hoofondersoeker by IDAC, nog verklaringe van Adams beveel het. Die bykomende verklaringe is ingevul in die afwesigheid van advokaat Rushanta Ramsamy en die senior ondersoeker Mansha Rapesu wat op 6 Januarie aanvanklik met Adams geraadpleeg het. Adams het getuig dat Perumil die verklaringe aangevra het nadat die voormalige IDAC hoof, advokaat Andrea Johnson, nie gelukkig met die verklaringe was nie en van mening was dat meer inligting benodig word. This was commissioned at my house in Cape Town. However, it is different from the A1s that were signed in the office. You mean the supplementary affidavits that were signed during the consultation? During the consultation. As of now, Commissioners, I do not want to say anything that may jeopardize something that I have laid a criminal charge against. Luitenant-kolonel Dina Govender word daarvan beskuldig dat hy deur die vermeende bendebaas Clive Nyker opdrag gegee is om 'n vermeende mededingende bendelid, Bevan Loftus, in 'n vermomde wetstoepassingsoperasie te vermoor. Volgens Govender is die aantuigings teen hom gemaak om die KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, te betwyfel. On Sunday, the 16th of August 2026, I received a telephone call from a known person. The importance of the call was to request me to implicate General Mkhwanazi in the shootings, which John referred to. I have the recording of the phone call. Die kommissie sit sy verrigtinge maandag voort. Die nasionale vervolgingsgesag het bedrog en korrupsie aanklagte teen die hoof van misdaad-intelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en sy 6 mede-beskuldigdes teruggetrek. Dit volg na onthullings by die Madlanga Kommissie dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie na bewering onbehoorlik opgetree het deur die aanklagte in te stel. Na interne hersiening onder die leiding van IDAC het die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, besluit om die aanklagte teen al 7 beskuldigdes terug te trek. Die saak teen Khumalo, brigadier Deneo Mokwele, generaal-majoor Pilane Lushaba, generaal-majoor Nosipo Precious Madondo, generaal-majoor Josias Lekalakala, generaal-majoor Zweletini Gabela en brigadier Pendiwe Nkube is teruggetrek. Die aanklag het voortgespruit uit 'n klagte oor staatskaping wat deur parlementslid Fadil Adams ingedien is. Adams het senior polisiebeamptes van korrupsie en die misbruik van intelligensiefondse vir geheime dienste beskuldig. Die beweringe is ook by die Madlanga Kommissie bespreek, waar getuienis aangehoor is oor die omstandighede rondom die instel van die aanklagte deur IDAC. Die NVG sê hy het die aanklagte teruggetrek op grond van sy eie hersiening en nie op die bevindinge van die Madlanga Kommissie nie. We must understand that we were looking at what was said at Madlanga, and we then indicated that we were going to review it anyway because Madlanga has not concluded their work.
Therefore, we are mindful of the fact that they are still going to come up with recommendations and report. But we cannot wait for that. Die beskuldigdes het die stap verwelkom, met sommige wat vra vir 'n hersiening van IDEC en sy prosesse. Clearly, the members of IDEC have conceded to a lot, so there is governance gaps there. So we just have to look at that and see how we improve. The truth, at least, it's out, whether through Matranga or through the court processes. Our client salutes General Mkhwanazi for his bravery, but there's a special thanks that our client wants to give to the Madlanga Commission. There are going to be consequences. Heads are definitely going to roll insofar as the mess that has been caused. Die NVG het ook bevestig dat hy besig is om beweringe en aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, te hersien. Suid-Afrika en Zimbabwe sal voortgaan om saam te werk om te verseker dat die ekonomieë van albei lande ontwikkel. President Cyril Ramaphosa het tydens die sitting van die Binasionale Kommissie in Pretoria gesê, die handelsvolume tussen die twee lande moet verhoog word. Sy Zimbabwese amptgenoot het dieselfde sentimente uitgespreek. Die buurlande beskik beide oor broodnodige minerale vir skoon energie en die tegnologiebedryf. Handelsbetrekkinge is van kardinale belang vir albei lande. With growing production of gold, platinum and critical minerals such as lithium, which Zimbabwe has in great abundance, Zimbabwe is fast emerging as a global participant. South Africa is increasing its investment in exploration and beneficiation. The need to build stronger resilience, broader industrial capabilities, and enhanced inter-regional synergies has become an urgent imperative. As neighbors that have so much to offer each other, it is critical, Your Excellency, that we continue our cooperation on migration and border management. To ease the movement of people, we must modernize our facilities and systems. While migration is a complex phenomenon, we believe that continuous diplomatic engagements and dialogue are the best way forward to find lasting solutions for the collective good of our SADC region. Ministers van beide lande het bydraes oor die kwessie gelewer. Well, I think most immediately is of course the issue of the repatriations that we've been dealing with. You'll know that the temporary repatriation facility that we set up is at Musina, which is really on the border with Zimbabwe. Dit was baie belangrik en veral die memorandum van verstandhouding wat korrektiewe dienste nou gesluit het met Zimbabwe. En die belangrikheid is daarin dat die grootste hoeveelheid van buitelandse prisoniers in ons fasiliteite is van Zimbabwe. Dus ons praat hier van meer as 8000, dis 8200 persone wat in ons fasiliteite is. Ons moet ook verreken, dit kos die belastingbetalers van Suid-Afrika ongeveer 11 miljoen rand per dag. Our two sisterly correctional facilities will cooperate in the field of prison services, exchange of visits, but we want to deepen it so that we can then have an agreement whereby we have exchange or transfer of prisoners from South Africa to Zimbabwe if they are Zimbabweans and vice versa. So one of the conversations that we are having, and in fact is in the MOU that we had already signed ourselves, so we're not signing this time, is to strengthen what we call the regional interconnectors. Albei leiers het 'n beroep op die ministers en amptenare gedoen om die implementering van die ooreenkomste te bespoedig. Heelwat politieke nuus hierna en ons kyk na die hoë noot waarop markte die dag maar ook die week afgesluit het. Ons is net na die advertensiepouse terug. Bly ingeskakel. Welkom terug. Sommige raadslede van die Knysna munisipaliteit in die Wes-Kaap is in plekke van veiligheid geplaas na die moord op 3 mense die afgelope 2 dae. 2 van die slagoffers is huidige en voormalige raadslede van die munisipaliteit.
Gisteraand is die ANC-lid en voormalige wijk 7 raadslid Mandla Matiwane en 'n taksibaas en ANC-lid Mandla Tsololo doodgeskiet. Hulle was in 'n voertuig by Tsololo se huis in Bongani toe hulle aangeval is. Die moorde volg op die dood van die ANC wijk 8 raadslid en voormalige Knysna burgemeester Aubrey Tsengwa. Die polisie sê Tsengwa en 3 ander mense was op pad huis toe iemand op hulle voertuig losgebrand het. Tsengwa wat bestuur het is op die toneel doodverklaar. Een van die 3 insittendes is gewond en in die hospitaal opgeneem. We take this opportunity to extend our deepest condolences to the families of Comrade Mandla Tsololo and Comrade Mandla Matiwane, who were cowardly assassinated by criminals who continue to senselessly go around on a shooting spree and terrorizing our communities in the process. Tsololo is in 2018 in hegtenis geneem na die dood van die destydse wijk 8 raadslid Victor Molosi. Hy is later vrygespreek. Die munisipaliteit het intussen stappe geneem om raadslede en personeel te beskerm te midde van kommer oor hul veiligheid. We have deployed additional law enforcement to the councillors, and some of our councillors at the moment are in safe houses due to what we've seen happen. We've also at the moment had meetings with provincial SAPs as well as Hawks to try and assist us and able to try and get a proper risk assessment because that's what we need. Polisie sê die provinsiale ernstige geweldsmisdaadspeurderspan wat Tsengwa se moord ondersoek is intussen verskerp. Deel van hul ondersoek is om te bepaal of daar 'n verband tussen die voorvalle is. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof in Kaapstad het uitspraak voorbehou in die aansoek om verlof tot appel teen sy uitspraak in Julie. Die hof het toe beslis dat die afsettingskomitee nie kan voortgaan met mondelinge voorleggings of openbare sittings nie, hangende die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel. Die MK-party en United Africans Transformation het dit ingedien nadat die konstitusionele hof hul direkte aansoek van die hand gewys het. Die hof wou weet waarom die saak aangehoor moet word nadat die konstitusionele hof reeds geweier het om dit te doen. Heelwat tyd is bestee aan die betoog of dit in die belang van geregtigheid is om die aansoek aan te hoor. Daar is ook aandag gegee aan die vraag of die hersiening van die artikel 89 verslag vroeg in September die aansoek aankedemies sou maak. The court says, listen here, this matter is going to be imminent. It's not justice or us to hear. Okay, let me take you. I must be in the interest of justice. Don't you need? Even if argue, these points are the argued for and more in the review. Die aansoekers vra vir verlof om na die appelhof te appeleer. Hulle regsverteenwoordigers sê die hersiening van die artikel 89 verslag is irrelevant. But that's the hearing. That's completely got nothing to do with when the interim order is going to lapse. The interim order does not lapse upon hearing. It lapses upon the outcome. Okay? President Cyril Ramaphosa se regsverteenwoordiger het aangevoer dat die appel 'n nuttelose oefening is. There's no basis for the court to hear an appeal or to grant leave for an appeal in respect of an interim order, this interim order, because there's no harm caused by it. There's no harm likely to be caused by it. Die uitspraak sal elektronies gelewer word. Die hoofsweep van die ANC in die nasionale vergadering, Mtumiseni Ntuli, het strafregtelike klagte teen die DA-parlementslid Dr. Mark Burke aanhangig gemaak, na beweringe dat hy finansiële wetgewing oortree het. Die finansiële tegnologiemaatskappy wat Burke gestig het, Castello, word deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank vir moontlike valutabeheer oortredings ondersoek vir transaksies ter waarde van R4 miljard. Die ANC het aanvanklik geëis dat Burke nie op parlementêre portefeuilles wat met finansies verband hou moet dien nie, terwyl die Reserwebank Castello ondersoek. When we wrote a letter to the Speaker of the National Assembly saying that we are of the view that he does not qualify to sit in the Portfolio Committee on Finance and Appropriation, the response by the Democratic Alliance, we copied that letter to them as well, the response by them was an immediate removal
of Dr. Beck from the committee. Die DA het Burke intussen van die parlement se staande komitee oor finansies en ander komitees as voorsorgmaatreël verwyder om 'n konflik van belange te vermy. Maar die ANC sê wetstoepassingsagentskappe moet nou ingryp. There are few regulations, few acts that have been violated. One of them is the Financial Intelligence Act of the Republic of South Africa. And the second one is the National Credit Act, which has been violated. But all in all, it constitutes fraud and criminality. Die DA wil nie kommentaar lewer op die ANC se besluit om strafregtelike klagte teen Burke in te dien nie. Die party hou vol dat die ondersoek sy gang moet gaan en dat Burke aan geen oortredings skuldig bevind is nie. Die Sentrale Studenteraad van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie sê die instelling se finansies moet ondersoek word. Dit volg nadat die akademiese program na weke van studentebetogings opgeskort is, wat ook daartoe gelei het dat studente aangesê is om koshuise te ontruim. Van die studenteraad se kwessies is die veiligheid in koshuise, die weerhouding van akademiese dokumente en die finansiële herstelplan vir 2027. Die herstelplan is intussen teruggetrek, waar volgens studente in koshuise tydens registrasie volgende jaar R7.000 vooruit sou moes betaal. Die studenteleier sê die kwessie van beweerde finansiële wanbestuur by die instelling duur reeds jare en dat arm studente die swaarste daaronder ly. Nadat verskeie ander voorstelle misluk het, het hulle in Augustus tot protesaksie oorgegaan. Can there be at least investigation, or perhaps can we look into the finances of the university, because clearly this is a true representation that public funds are not used as they meant to be. Die studenteraad sê hy is eergister in kennis gestel van 'n vergadering gister met die universiteit en die departement van hoër onderwys. Hulle wil egter hê dat minstens 2 verteenwoordigers van elke kampus by gesprekke teenwoordig moet wees, aangesien hulle beweer dat die universiteit voorheen ooreenkomste met hulle verbreek het. They called us around 3 in the evening to say there is a meeting at 4, of which we asked question that how can you go to a meeting without an agenda? You don't even know who is on the meeting. So when we arrived on the meeting, we made it very clear that us with the management, we have engaged on a bad faith. Die studenteraad, soos die universiteit, sê hy soek oplossings vir hulle brandpunte, sodat die akademiese program hervat kan word. This was a first engagement and the team will continue with the talks until calm is restored at CPUT. The minister believes that with the concessions already made by the university, including the withdrawal of the 2027 financial plan, that it is a good starting point and indeed shows that the university is willing to engage in good faith. Die studentleier sê studente was nie betrokke by die afbrand van kampusinfrastruktuur tydens protesoptogte nie. Hulle eis 'n deeglike ondersoek om die skuldiges vas te trek. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. En kom ons kyk hoe die markte die week afgesluit het. Ons het sportnuus en die weer net hierna, bly by ons ingeskakel. Ons moet groet, ons hoop jy het 'n heerlike warm naweek. Ons is môre aan terug, selfde tyd, selfde plek. Totsiens.
Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref bewolkte toestande kom voor in Mpumalanga, streekoor KwaZulu-Natal, asook in die Oos-Kaap en in dele van die Wes-Kaap. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, oggendmiskolle kom voor Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, asook in die Oos-Kaap en dit kan sig belemmer. Daar is verskeie weerwake uitgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir rowwe see-toestande, winderige toestande in die Oos-Kaap, asook weggolfveldbrande in die Noord-Kaap en in die Vrystaat. Kom ons kyk na minimum en maksimum temperature in Gauteng. 'n Warme dag kan verwag word. Pretoria en Vereniging se maksimum is 28 grade. Johannesburg en Spring het 'n maksimum van 27. Dit is ook warm in Limpopo. Bella se maksimum is 31 met 'n minimum van 10. Messina se maksimum is ook 31. Dan beweeg ons na Mpumalanga. 'n Warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 33 grade in Skukuza met 'n minimum van 9. Standerton se minimum is 6 en 'n maksimum van 28. 'n Warme dag kan ook verwag word in KwaZulu-Natal. Vryheid se maksimum is 31 grade met 'n minimum van 9. Port Shepstone se maksimum is 32. In die Oos-Kaap 'n koel tot warme dag kan verwag word. Komani se maksimum is 28 grade met 'n minimum van 7. Willowmore se minimum is 8 met 'n maksimum van 19. In die Wes-Kaap, dit is ook koel tot warm. Vredendal het 'n maksimum van 23. Kaapstad se minimum is 10 met 'n maksimum van 17. In die Noord-Kaap, dit is ook warm in hierdie provinsie, maar koeler in Sutherland met 'n minimum van -2 en 'n maksimum van 17. Appington se maksimum is 29. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kom voor. Welkom, asook Bloemfontein het 'n maksimum van 25. Gariepdam, asook Wepener se maksimum is 25. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kom voor. Ottosdal en Swartrug het 'n maksimum van 28. Tosca se maksimum is 30 met 'n minimum van 10. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.